Što ima novo? Dolazi Josa iz Irske. Ohoho, kako ćemo se napiti! Pingvini, taj kriminalac ne sve doći među nas. Mitar je pao, Šeki je pao, svi su pali. Moramo se boriti protiv tog malog alkoholičara. Ili nam nema spasa. Ali ima rješenje za sve. Pogledaj na internetu gdje se nalazi. To đubre irsko, bosansko-irsko đubre. Naćemo te, pjenice. Ha, ha. Gasi svjetlo, ide neko. Treba vidjeti gdje se Miroslav Bavrka nalazi. Ako on i Osa budu zajedno, to je katastrofa. Uzmi taj jebeni dvogled i gledaj gdje može biti taj Alkos. Ne znam Bože šta će se desiti. Imaćemo problem. Ako Miro i Osa dođu u kontakt, nestaće alkohola u gradu. Biće kriza, biće problema. O Bože dragi, šta da radimo? Drži taj jebeni dvogled i gledaj gdje je taj alkoholičar. Krv ti jebem, da ti jebem krv. Organizirati za te alkoholičare moramo biti jednostavno spremni. Oni su opasni, oni su neuništivi, oni znaju šta rade, oni znaju da piju, kad piju. Nacrtajte te slike da imamo njihov video. Moramo biti organizirani. Vrijeme je za veliki pokret. Vidi Mataša, otkrio računar u 21. stoljeću. Mislioc, zna šta je enter. Ding dong, ding dong. Sada uležite, nađite bilo kakav trag gdje bi se taj Matačev potomak mogao skriti. Eto ga nazad, sakrijte se.